Ngelor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki day giba pikir offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju kena school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center haka kamera gab arspa san pukandai ha Nongpo Town Shopping Complex. Betul ada kui bagan keren. Video berkelapang api hangti iki cinca. Dua iki jai pindri. Bercong apa pun sam. Joka sam. Penengkam dia khas pelar ini dah kecil. Kat bah mai kali. Kinong song joka baik dia. Pihap balik. Pihap banyak dah kaki. Pihap banyak teruk lagi kaki. Balik ke jam deh. Apa balik ke jalan tu. Kali apa orang kadi tahu lagi tu susah ke. Pi kerja pun bermensia apa yang ke asam pada mereka. Pi bagai tak kerja pun pergi ke belajar haka artri. Hang dengan tu kopi ke belakang haka artri. Haka lain pun pergi belajar hajar apa. Hang ni kerja pergi kelong apa yang kau sama buat chief minister Himanta Ahmad wa Amit Shah apa jadi kerja pun banding kong kerong halau di senong kabut nanti kita kabel dia banyak penbet dak baai bat isim kilong kahahim kisang kilabari bo kla para kana para pilang kata bat retesira kata kadi kepada sim bat ke bersusi kilong ha ketika sini suah banding penbet YouTube pot kalau ke ke bersusi ba Kilalek kentang ying wat minmit menjong ro sakatan dipoi haka sing sedang penput haus nam ajar pa kata kecil le jo kedeng sarkar ing bapri bisong ke tan border apa berklik pan penbet yuput kila kentang ni ying kesam jo kidong song ke depan wat khapor minmit sia atau kadang kedeng sarkar kum no kadang kecil kli jo hendai kalau ke baik sambut pan ha ka biadei bagi kedeng song jo ke lapang ibamat yang kesal kesian hati kena si beladap Om Satya di sarkar telah ibalik amin simiki kembali apa hapor waktu permi penbay usut sama spa kali berkendang ying por niu dari mentapat balik kimdot nak kata ngong bayi ketika agreement lalu ketika jite haplang human business yang sipang put sam nak kalian juga sofa ban kitab no kam dan jimut lada kalong hari kedul dan kam kitab no ya kate kumbang kitab nga ya gede kuat kubor bolong minta kam dan jimut mari I hang ni himanta biswas ukok boong kum no hang ni ukok boong kum no kop himanta baka blok 1 dan blok 2 kim habbe sakar piang long pen kre bu batlian halapanga kata ke jingkop jauh himanta biswas ngam tip kai kane pi ke jing te jung khasi menshwa baksar kan dia darus nam khat leswa prang kiri ben tai ji dolir ki kot kisla ha ke jing te ke joki ha tok hap apo uput sam yo ka meglia ne hap apo asam kiri ben hit ben bichar ne la de galong han ke dur ka pa pa ke sarkar kam dei kata ke sarkar ban wanra ya ta ke jing so Rei kapan penpau ke negara sarkar kawan rap penban dia kecil kerja. Pi kasih wong. Apa don kecil dia kecil musam kata. Apa don kecil musam kecil jap kata. Belajar pola pengap. Belajar. Kata kecil yang. Kadang kalau ke bashir ke. Kali apa dia kena gini. Wan KMP ijongi ibu ngajit. Dia kimcil le. Ada kimcil kerana ye. Ban mi dia kecil tu juga. Ban penram. Halau ketika kecil dia lapang up. Ada halau ketika kecil le. Jong himanta biswas. Sama ubari chief minister yang kasam mental level berngam sendan. Wong bangan warano. Dah kebatalian hak ketika jaga. Basong kabadi juga khas. Pi ketika jakarap bersisok. Kadang kecing sok hak ini kesi ngimtip. Kalau bandon ke seladan. Dong di page ke bersejarah Indonesia kemana. Pi ladang itu ni put sambal yang tertib punsin kan bi kecing kerja. Jadi semua pun dia ialah kecing jelang. Jadi bandon ke put sam.
Idan kam di kisah tar bapiang na kaliang ka meklia pada kaliang ka asam idan kam di saki bet itoli ke bapiang kamut kanom de chiu ko rira ndrei ban yo kali put sam ban pia ka meklia om den put under sam kalau ka ik besul rai kalau ka ik besul si iki ki jingja ini ki jingja kini ja na ko ik por se ko ik por bat na ko ik si se ko ik si aplen ka meklia belas na kata-kata wi sedong jila meklia jila kilo baik ba hadu kunta sa kadum kalimo bingi semi stage ti kamon kadiang hadu kini sini kabe klia kampadon lau jong put sam bopiang delano ken papnya pun no pila lek bani soy Ahmad Amit Shah hak lai putri bladder arhajar afwa ndai hadu kini sini pimla ban pun kambut kadon kai kai silendet joga ne sarkar kabasinsa mentah ngamtip kadang kai kita kifan tap policy kemudian pelan pai ba nega I ber ka kif ante ka ba ai ber basim kam dan siu gini kisi asam metal dan nyon senang jon de kita ke badi jong me klia ngam tip yo don ke ikai ke besung dat hak badi dei pi ke balong tiong bau pada sama tiong bau de best leadership nga bau mo de best leadership kana sama udai best partnership balai umnut mau itu baka parti juga apa asam kampat sutit atau gini nak kata kau umnut benda persia yang konar yang himantau besar lada bila persia unsur dua ki MLA dapat kati dapat asam dia nak kata tahu hapan keep silence kembang perang apa subjar umnut benda persia lihat apa dia ki arut ki deputy chief minister sembut menteri umnut orang kini dia jadi dealership balai silik pen bikai ipai ba dak surok dak kini kita kembelajar kini kisi ipo media dak arfa arklur men snai ke strok men siang kade dia tak dealer macam macam pen bikai ipai ba kade haji sya ke benengkong shop dia men pechwa dia ke sau ke siang dia ke im kalang salang dia ipai ba lang sistong kam tamlei betul popora lada ke song san kawan kesrok automatically kelaban wan mereka layu kita kemersok kata kesrok kat bagi paiba kena ya siang apa yang kejingsi nak apa si apa kati kata bang kuat nak kalian jangan naong ba tadi kesorkar sajen nak kentu baka dia bumi cekmat balik penbeno yang put sam tetap long bala kerang bagi paiba sok pabara kini imsuk insan lemda kunta kasabi kai keban nang ni cekmat injak bersir kai bang jumlah amatip ningkong isi ada ciri ningkong ki krong ya ketrok di kiki dei lat takoi kesi bama kalong yo di pendekam de kulit hangta kan ke sima ke bakrong ik pai ba lo song akati kata mado ben kli akati kapot tamar kata parang ong bakin parang ong prevention is better than cure jinja da atun kam ya kecil dia unta dari sarkar unta lagi berita dok koi da unta di put sam pi teng abu yeso kibabun kinong tori sampiwan apa media kiri malah kitong kilat jukli why did he advertise himself like this it's an every corner in Shillong we see only his photo kodrat sama jika jawab juga my simple questions is this because he is the jack of all plans he wants all the people in Meghalaya they will recognize him as one of the richest Chief Minister Meghalaya and Barton in India. Jadi katakan dia upah berpicu agar orang India boleh berpatam. Nak kulit Chief Minister for India pada ketika por dia berpatam. But number 4 agar jenis pa dapat Chief Minister pada for India. Pi kadang-kadang nak kata kalau kau ingin bersusi pada hukum kini mencuai ke Shillong let's keep Shillong clean and clean. Ndai minta da pilih dong kelat ke Shillong. Pilih itu gitu tu. Aswa haki posai. Aswa kelang sodong kesok. Kalau ke Eastern dat penting. Dah kalian jungi ipai bah ke bayai bayar. Balik ini ada udah kira jom. Pi kade bro kapal. Tak penting kecil sarong. Kemar bukan Chief Minister. Chief Minister ke babon. Kira yo. Ndai tang dia berway dengan tengok. Balik ada kade. Nak kata-kata betul. Kade Jack of all trade and master of low policy party.
hai abidi berputsa hai abidi bagi harisa hai abidi berkata ke syamsuk syamsai kadang-kadang kawai kabang hapan buk ke jingkli yau new yalam yang ada kesorkan kepada kadang-kadang ke bersusi bagi bagi nongwei ibadah bar jela kiban you krokti nakapor sikapor ule kadang-kadang advertise sila jom oh teng-teng wang uniu ladi tau Bollywood star napo Karwils Bollywood star kata kejing ke jonga balai hab advertise sila jong hadu kale pi happy day kene koi kendiat makwa ban ketik ek pai ba nang sisong hapo ko bring new trap kadon koi ka kenthe hang tai mari kiu ni jingking tam kadon ka koi kenthe kasi bal tho daki kentin komplain batang sia ringsa nrei hagate ka chakam tam dan siu ketik kentin komplain